Hello bantu banje, nizere ko mumeze neza cyane. Nanone ni wa mutaramyi wanyu Martin Baributsa. Uyu munsi abantu muragira ngo murabibona no kuganirira outside. Uyu munsi turasohotse tugiye kuganirira hanze. Twari tumaze iminsi tuganira twicaye muri salo, ariko ni ngombwa ko tuzajya tunanyuzamo nk'uko tujya tubikora, nk'uko benshi muri mwe mwabisabye, tukajya dusohoka hanze nkanabereka n'ubuzima muri rusange bw'ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So guys, let's go. Rero tugiye kureba ibicuruzwa, tugiye kureba muri rusange ibijyanye n'ubuzima bwo guhaha ahangaha muri Amerika. Nagiye muri grocery store imwe, ndagenda ngerageza kubereka ibicuruzwa, ngira ngo bimwe na bimwe murabibona, ngende mbereka n'ibiciro. You never know guys, maybe tomorrow cyangwa next tomorrow ushobora kuza muri Amerika ugakenera kujya guhaha. So let's go. So guys, nta magambo menshi cyane rero turi buvuge, ngira ngo murabona ahangaha duhere kuri sweet potatoes. Murabibona ko ahangaha sweet potatoes ziri ku $4 n'amasenti 45, biba bigiye bitandukanye. Hirya hari baking potatoes ku $5. Ahangaha hari tungurusumu cyangwa garlic, urabona ko ziri ku $5 n'amasenti 75 kuri iyo box. I mean ku gashashi, ntabwo ari box yose, sorry. Ni ibirayi nabyo bitoya bito biri ku masenti 6. N'urusenda narwo ruri kuri ariya $. Izi ni poivro cyangwa se green bell peppers, ziri ku $4. Ibi ngibi ni ibitunguru byitwa yellow onion, biri kuri ayo mafaranga, ngira ngo murayabona. Hariya hari n'ibyumweru, byumweru nabyo biri kuri aya 5 n'amasenti 12. Hanyuma ibi bitukura ni ibitunguru bitukura, babyita ngo sweet red onion, biri kuri ariya amasenti $5 n'amasenti 77, icyo gishashi. Ibyo ngibyo nabyo ni ibirayi byitwa yellow potatoes. Ni byiza, umuntu ahitamo ibyo ashaka bitewe n'ibyo akunda cyangwa n'icyo agiye gukora. Biri kuri ayo $4 n'amasenti 92. Ibi nabyo ni ibyitwa red potatoes, biri ku $4 n'amasenti 82. Ngo murabona ko haba hari variyete cyangwa se ubwoko bw'ibintu bitandukanye rwose. Izi ngizi ni zimwe zitwa baking potatoes, nazo ziri ku $5 n'amasenti 84. Guys, izi ngizi ni voka hano zirahenda cyane ziri ku $4 n'amasenti 98. Voka ziba zigiye zihenze, ngira ngo murabona ni izi ngizi, akantu karimo voka 5. Ayo nguko ku bakunda voka rero nazihagazeho. Izi ni indimu nazo zihagazeho, ziri ku $4 n'amasenti 52. Izi ngizi ni tangawizi. Aka kabogisi kaba kari ku $6 n'amasenti 88.
ya izo ngizo ni inanasi ziri ku madolari 2.98 ya ngira ngo ndagenda manyuriramo muri make, ibindi ndagenda mbereka muragenda mubibona, ntago ari ngombwa ko ibintu byose ngenda mvuga. Yes, izi ni organic banana, imineke ku idolari rimwe ayo masensi. Yep. Ndi mu gice mu by'ukuri cy'imbuto, izi ngizi ni oranje, hakurya harimo grapes, okay. Ndagenda tuvuga amagambo make guys, ibindi namwe muragenda mubireba ko baranga no gufata amafoto abantu ntibyemewe cyangwa kubakamera. Yes, dukomeze. Iyi ni imineke biri ku masenti 2 cyangwa se idolari rimwe cyangwa amadolari 2 n'amasenti gutyo. Oh guys, haba harimo rero ibintu byinshi cyane muri aya masitowa, harimo ibintu bitandukanye bijyanye n'ibiribwa, ibinyobwa, ngira ngo murabibona. So ntago rero ikintu cyose agenda nkivugaho, ariko kugira ngo muragenda mubibona uko isoko rimeze uku nguku. Guys, aha ngaha ni amazi, hari amazi y'ubwoko butandukanye, ni amajuice, haba hari amajuice atandukanye. Aha ngaha ni ibikoresho by'isuku, za towels ziba zitandukanye nazo. So guys, haba harimo ibintu byinshi rero, ibikoresho byifashishwa mu gukora isuku, amasahani, amasabune, ibintu byinshi bitandukanye. Harimo ibintu byinshi bitandukanye cyane. Izi ni dishwasher detergents. So ni amasabune aba atandukanye rero yo koza ibyombo, murayabona ari ku madolari 11, amadolari 9, amadolari 8 gutyo n'amasenti. Biba bigiye bitandukanye bitewe n'ingano nyine. So guys, haba harimo n'imyenda rero, ni amashati akomeye ari ku madolari 21, amakote y'imbeho cyane cyane ko tugiye kujya muri snow, bari ku madolari 38 n'amasenti 98. Harimo ibintu bitandukanye mu masoko y'inaha, ntabwo ari ukuvuga ngo haba harimo ibiribwa byonyine, ushobora gusangamo ibiribwa, ushobora gusangamo imyenda, urabona ko harimo ibintu rwose bitandukanye. Za scooters bazikunda, ziba zihenze, hari izigura 500, amadolari 500, amadolari 200, amadolari 300. Ibikinisho by'abana bitandukanye, ngo murabibona. Ibintu biba birimo hano mu masoko, haba harimo ibintu byinshi cyane. Ntabwo bavuga ngo harimo igicuruzwa ngo kimwe ngo ni ibiribwa cyangwa ni imyambaro gusa, kandi murabona ko biba bipanze neza rwose ku murongo. Ibi ni ibyo kudekora kuri Christmas, ko turi kwitegura Noheli. Nabyo murabibona, biba bihenze nabyo, biba biri ku madolari za 80, 79, 30, bitewe n'ikintu uko kimeze.
Yo, so guys, ntabwo rero turi bufate umwanya munini cyane, byari ukubereka ibintu bimwe na bimwe nzagerageza kugenda njya n'ahantu hatandukanye. Hano haba harimo abantu benshi, mba ngira ngo ntagira umuntu mfotora cyangwa kamera. So guys, ngahe nguko rero nari mfite iminota mike mu isoko, bashije kubereka utuntu duke nyine bitewe n'ibyo nari ngiye guhaha. Haba harimo abantu benshi cyane mu isoko, ntabwo ushobora gukomeza gukamera, ariko n'imvura irimo iragwa, nari ngiye kujya no mu kazi. So tuzakomeza ngende mbereka no mu yandi masoko rero. Ndimo ndasohoka, murabibona bari muri parking. Nizere ko mwagize ibihe byiza, kandi ikiganiro nizere ko cyabaryoheye. Reka mbabwire ngo guys, kandi ntimukajye mwibagirwa gukora subscribe, gukora share z'ibiganiro. Ibiganiro nakagaruka. Imana iduhane umugisha.